whangaratu. Malu e whare mani. Ka lape e kome ka awa te katongia. Roi pēa o whamalo ki a President Bill Wright ka maano o whanga. Ai taitari Pāwhawha tōpō ni. Pa whamalo a pito ki e kaina tōna, ke tau whana tōna. Mō o nuku i he haua koe ni. Ko he ngā pē koe katongia koe aho. E koe tau whakatai. O kei whakaloa kautole e ki e tai hana mai a kola koe koe mo ui. O lau te tau wheha aki e pōmpōng koe ni. Koe programa koe ni na e kai ki ai ke hoka kui ngana ai ke mawhoki aku i he sāpate. Ka ko i pe koe harama maka o pūre ia ai ka kai ke. Pa ku toki lawa ke tuku whakahau ate. Ai wholau ka pōmpōng. Ko lau i ki hamoa hau te whai whakatahai. Kai he kai tatau pe o kulau ko whakamari e ke whai e wheloaki o e Palestini mō na hoa, ka o mā mō tō whanau mō kaina tonga o kui Iwai u Hawaii. Pai kuki ka hato ki pai ngā maari heni, ke wi heni, na wi henbehi whitu mō furu o ahi mai ki heni. Pea me ngahi taimu ki ke he pe. Pea tō gai whiwhia o hi koe tau whanau tonga. Ko tui, ko tahaia, ai ngahi monuhia, o ku mau ke tau whanau, o makatunga pe i he siasi. Ko me pene lawe ki ai Wesley, ko hi ko i kōwana. Ka ko whiwhia au pito, he me kau mai ke siasi. Ke tupe inu, mo i whanapaka, pia mai ngahi urunganga ke he kehepe. Ka ko hi ko e ka tū koe tau ko nistu tōne, hange koe ia na e lame ki ai a Wesley. Ko whuaki he tu i hono ahi mawhai lahi, i he whare a lea. Ko hinga, ko whare a lea ia te ne whai ai ngahi tūtōni, pe a kaunta koro lea, ai kau whawhawhonga ki whare a lea. Pena i he whuaki kahi mawhai koe ia, o whiri he wharearea a paremia, a paremia rewa o punehanga o apoin e me kabineti me wharearea. Pea au toi whiri, ma mawhai koea o tui ke me whiri e me kōwana o mai ia, o whaerewa he paremia e whiri e me kōwana. Pea koea o iaia whiwhia, o kulawa ke heni ai kōwana pawao. Pero tui, kai peke whiwhia, si ka wa whiwhia lahi ke te au, ulama ke tuka te mahi ngāma ki mua. Rea o ku miheni rewa, ka pau peke tau pehepe koe blessing pe, ai lama ke tau ririu mai ki he First Democratic Elected Government. O si e tau e te au tau nima, e tau rere mai he fua motua papafua fua o veni. Kau tau wha amu pe, e lawa ke ngāwa rere aki he kakai tonga, ai whainga maari e kutuku mai, pa kua mokoi iai e ne whina ngawa. Ai kua ua whanua, ke whakahoko, pe kua whakahoko mai e sasta kou nima, ke kakai whanua ke nā whakarere hana pureha. Pa koe ia i he taimta tau pe, tau whaamu pe, koe tau whenga koe ni ki he tau totonu mai ngahi mea koe ia. Ka tau ange pe e ngāwe aki. Lelei ka ua ka mea ke tau hanga uesi ai e tau ui whakawhorua, o tau ngā whakawhorua, me tuk whakaholo koe whorua, mahu i ngā pito. E koe ki mō mea pe, wai ngahi mea lahi ku hoke pā mai. Koe ha mea ia ke tau mui ki tau tōru ke ngahi mea koe ia, ko hihe na tau tupaki pe tau tōru, o
ma'aluma te ka kai fine te wai ka apa te wai ka apa ka ni na mo ki he ko nga hi pai ya ko fo ki mai he o to ka ta to ko ta tau turi fuat beke ngai fo tu ko ya tau whadawa ni ke tau ke inofo pe he mama wa nge ko ia na tu ke fo noa he ro ke fa pa ko ia whanau ko e fo tui no toru mo no ia wahi a pi i e kuoma ko e ni e taimi na mau ke he a ko ai ko mahu inga taha a academic ko e toka amu e koe a mātua ki whanau, ki hoko koe toke tā, ki hoko koe lawyer. These are professional occupations. Nowadays, ko lahe opportunity. Ta whakateknikare, ta whakavokasio, ta taupe mo whakaprofessionale. O wawe ne ka tamai whiwhine ke tau hanga o hoko koe kau pailate, o hoko koe kau architect, o hoko koe kau engineer, civil engineer. O ririu a tonga he taimi. Pako tui koe ta awe he taimi, o tau alu ki ai. Tau whakaamu pe o loto lahe e mai whiwhine ke tau hanga o whai e ngahi mene. Koe tame kangana pene. Pakua ke tunga he taimini, ko tunga ko he pureana, o lahi kai whiwhine o nau taki e ngai kutu ngāwe na pureana. Pe koe ia o whante, ka mo tōru koe ni ka wako heni. Ok mea re pe, mea o kotonga ke ki whunua sisi he ke lawa, ke mahama whaka ngāwe. Ka ko mea ko o mahu i ngā, ko mahu ai ngāwe. Pako tui pe wiki ke mau pe ofa ki toka, ofa ki family. Pake aha au ke ngāwe, pake mana tui pe o ki ai ho ki toka ua, wai ho auntie, mo ankole tonga, ki ria he tau se ni, ko toko nahi pe ke e wanoni ka toka. Pako ia o pe o wanga ia ai ko tu koe ni ai pureana, o mau pengare ke ta whaka teknikare, me ta whaka avokasio, ke koe mea e lawa ke mau ngāwe e tau whānau. O ku koe ngahi toro kalama mo whengae haki mo New Zealand, ko Auckland Institute of Studies. Ta whakavokasio ke tourism, pea mo e ngahi nea pehe, o ku nau ako whakati diploma i tonga, nau haurewe ki New Zealand whakawasikia e nau degrees. Pea mo ngāwe pea mo mena kia o Technical Institute. Pako ngai mea koe ia o mau whenga ke lawa ke, ko mea pia lawa ke mahi ngāwe e whanau, pia lawa ke nau toko nia i ke whonua. Ko mea pia taha ke whakahawa teke moto, ko tuunga koe, o pure a ngahe taimini. Ko hipe koe global crisis, koe financial crisis, o kukau pia tonga, nea ko ki whonua sisi i ka kukau i wesia o parema pena. Pako ripoti koe me he IMF, koe tū koe a tonga e nau distressed o kui hei. Te koe ke toi mofua ki whanua ke nau no, koe ke mofua ke karanto he pure a ngā hawhainga no hata. Ko ngā mea kuk whai he taimini, koe we have dialogues, te a mo World Bank, ADB, mai ngai tona development partners. O wai ngai development partners, o ngā tokori mai, o whengawa a mo tōna ki hono whakarere a ngai ngāwe a pure a ngā. So far, in Taoweni, we've been very successful. I dialogue with them when I bangia mama ni, when I monato tokori whakalala koe mea taha o hoko i e tangu, ko tani foki e World Bank, area ne whai nato, ke whakahoko ai optic fiber, broadband. Aia koe ka whakasisi lewa taunga a ke wirelessi, ka taunga ke keikolo anda i tahi. Ko ne tuko ia whainga maari lewa development economically, me ngahi tivona ke whorua. Pa ku tau whamalo o lawa
ke whakapaanga ni he mōpēn whenga ka rua whini miliona. Pai whakatu me ka ke tau fōu, whaambe kula ke whakahoko mea koe ni. Pēu, ke kei polo koe ia, le rea e whakahoko ki fisi. Nā ebe ki tokanga ki mua na ko hiwa tau paparema koe ku fisi. Nā ko māko i le te kau fisi ke whakahoko whakahoko kei polo koe ni. Pēu, ko tui ke tahai ngahi mea whai. Pea au toi e pe mo e tau whenga koe ka taho e ngahi paparema tonga. Koe uhila. Pa maha koe paparema lahi tātou kia. Pea hai pa me kakai. E ku mahito ka ki tau tōru. O ku tau ngā e aki ai lolo. Mase te te au. So we use fossil fuels 100% use. When the prices go up, everything goes up. So pa me hangare o wesia e anga e tau ngāo whakahala e tau development. Pa me ngāo o whai e tai wini, tau whengarewa ke tau ngāo e ake renewable energy. Koe tūko e tau ni na aswhakatu ai koe IRENA, koe International Renewable Energy ia, is a new international agencies pia o headquarter e ki Abu Dhabi. E ka matai he tauni whakotonga, kawa tonga he kosi ia, whi kora hamaru ia, and Tonga is a member of the council. I he tupe he rewa o whai mo fua, whakotonga me nga whakawhakai Pasifiki. Ta usia e maama, pahe, 5 miliona, i Pasifiki ke nau ngawe ki ai, ka waha a project, whekawaki pia ko uhi, for a renewable, so they have access to that fund. Kia ki nga tō Hamoa, Niue, ai te kai mea o whai he tai mini, pe ko tonga, pe whai a rea pe mo World Bank, pe mo Nusila, pure ara Nusila, te nau whakotu urewa, ai 1.5 megawatt, ai pe sola pea. It'll be off-grid, ka tai ni koe hepe tai ngāo, e lawa rewa ke ngāo me koe ia, ka te off-grid, e main grid koe, e la loro. So, aia koe, paka tui pōhine, paka tamde ea, whamu ia. Aia e maa, paka tai ko toa pe o ku e whai ngā koe ni, o koe whaku me tau term. Ko term ka tonga energy roadmap, pe tahaya ai ngāo e nai whai. And it's changed the whole 8 paradigm. Meaning, o mai ai kau development partners all together ke nau whai e whai ngā weta. I kuhiri, tai whai pe bilateral Amerika mo tonga, pe ko Siapani, pe mo tonga, pe ko World Bank mo tonga, tai mini o whakahataha mai ki nā tonga. Ko hi pe tahai ai issue wahi I māmani tai mi, ko energy. Kei kawai pe mo climate change. Ai koe ngahi me aia, o kuna utui rewa, e lala ki ngā au. Pa wai rewa ai tonga energy roadmap, o wai me policy. Pa policy koe ia, tau ke munui ki ai a pure ana, ke whai, poka ne kuri I maana, ke tokoni ki ngai project. I he ne pehe, o whakatu urewa ai kilowatts e 5 ngeau I wawa. E whakatu ia I he te meki tau fōi whakatu me koe kai toko me mea ki ka aina I wawau ke nau kila. Pero tui kai koe ngahi mea koe ni o whai te ngā we, kapu ngā te ngā ke e taita tau we, koutu e te mahi ngā anu mo tōru wani e teke o singoi hou mea. Pero whakawakai ke tawha ki whaka elektronika, ke ungai tawha pehe, o koe he koe ta au whukukoni ke he tahau. Ko tui koe haranga ia o ngā ue ia I he digital kind of computers. Ko tui koe whainga maare ia e taua e huki ai koe kai ako. Pero whakape I taita tape, Kau pe ka waha ia hatai me te ki toki whukani tonga o whakarea I hao business he ku atape. Ka kutui neo pe ngahi kakai muri ka ku moutoru te moulanga he whurua. O ka pau ke mau e ofa koe ki tonga.
It could be e auna lahi a pito, ki tōna, po kai haho ki ilo. Pehi kai tatau peti ka lau peki he, kai lau peki whakahoko. Pai ka ngāu. Ua pe pahe, ua pe a ngā tō, ngā whakotū ngāu. Pea wana peki tōna, pa whika peki ane ngā proposal ke si o kia mea, pa pena mau hane peo, hawai pe ngā tō peki tō asemi. Ka ku, ka whakampe, ko tau ngāu e heni, ko mō ngāu e heni, ko mau ngāu e heni, lava pei, ko tau ngāu peki pe whakaraka, ko tau whonua, ko whakaukau i hane, e lava ke mōmini ai ka tau kakai. So, President, I'm just trying to explain to the student the kind of opportunities and also what the government is doing at the present time. And hopefully the some of them will take up the right orientation and come back to Tonga. And we're also looking forward to having the students come here and have a with the economy itself. So, in all, I'd just like to thank you for this opportunity to reach you people. I know there's some people from Nugu. Actually, when you say you totally know, my mom is from Nugu, but my dad is from Nugu. So being a prime minister is, I guess, it's an occupation. This is the second Tuimarano prime minister. My grandfather is 1909 to 1935. So, but we hope that what we are doing is good for the country. So I thank you so much, President, and the people for the work. My Lord people, to our heart.